Amuyo si kay nga duwa. Kaya yung nga kay ti umuna nga patayak. Umuna akong best friend, nakaungar na ti Belen. Alis to ang best friend, baka ipaypayso na DJ, ibagbagana ni madam nga patayin na ta. Kasi simpay ni isa taras data. Sige lagring. Anya ko nam si kalagring, kasi nisin ko ni Satanas. Si Kaa datang iwa mo, ngani ko nga madurab. Ay madam, suray, aglilino ko kam lang kini Maita. Gaya madam, nuhan yung nga kasingsin ni Satanas, kan ano yung nga rod isuna. Textmate ko lang, damdama, i-text ko isuna ta, ipaalakan. Ala madam, saan mo't awan mo kakatulong yon. Ay uray, kaya mi agala ti sa bali. Siyak lagarodon, iti nakaanos kinyayo. Uray dakas data ugali yung madam. Sige lagring, maya data nga saum. Ipagpatuloy mo lang yan. Uray madam, di na po mauulit. Apay matanawan ng puot ka ma. Siguro madam, nakuryente kayo jay ayan ti bill nga iniganan nyo aya. Nakuryente nga, tila ibagbagam si ka lagring. Nakigtutak lang tayo bill tayo. Manukad ti bill tayo, 50,000. 50,000? Nagdakol mo ton. Feeling doon niya ka gamin madam, pa-aircon kay pengag malmalum. Ure ag aircon ka ti agmalmalum lagring, hang abutan ti kasi kadakkel. Saan anga talaga? Ure iman sayag mo dati lagring iti makabulan, hang abutan ti kasta kadakkel ti bill tayo iti kuryente. Grabe ka madam, iman sayag nak nga talaga. Talaga asidagan lagring, basit lang ti pasensya kun nga nagpatiking ka. Lakas jay madam, apay di yung damagang kinyak ngay madam no kasatnumutin ka basit ti pasensya kinyayo nga agina. Awang bibiyang kuno kasano ka basit ti pasensyam lagring, kagurkura ka. Don't worry madam, the feeling is mutual.